Adam kubuhan mepat sapa riwayat Hindi dinang rohindi sapa riwayat side nang rosyam menan kabaran rawi ulama rawi. Hasan ngon Hussein cucu di Nabi anak Bak Siti Fatimah Zura syahid di Hussein Tema dalam perang syahid di Hasan Inong bituba Hasan ngon Hussein cucu di Nabi anak Bak Siti Fatimah Zura syahid di Hussein Tema dalam perang syahid di Hasan Inong dituba. Tolak narkoba. Alhamdulillah, ayo dadah semuanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak.